Anabambia bwana mwenye aliowaka bibi mwenye ko vierge anaoa mwanamke mwenye ko vierge, ule ndio bwana mwenye heri mwa dunia hii, sababu yeye anajuaka gisi hana mbanda chini ya jua hapa, iko yeye peke mwi dunia anatembea. Donc anaweza fanya, anaweza jenga na jukwa na ita wanaume wote, anawaambia $50,000 njoo hii mwenye anajua gisi ya shaka lala na bibi yangu, njoo hizi hapa kesho natarudia nazo. Donc anarudia nazo. Donc ule njoo mwenye anaishi kideko fie. Alors wanamke wa mama, wakati tumeingia mumanyumba na tumejitembeza mdunia mubaya, ujue ya kama umeingia mnyumba ni kweli, lakini wa kukuamini haiko. Nani mwenye atakuamini? Huyu tulisomaka naye, kweli mlisomaka naye, hakuna chata chenye mlifaka hata naye. Mwe mlifaka naye maneno ni wambali sama ashakufuata. Lakini hakuna mwenye atakuamini. Haiko. Utakuwa na habari zako leo basi njoo vile unaona huyu ni kaka yetu alikuwa anaishi Kinshasa, njoo basi amefika hapa, hana nafasi nyingine kwa kuikala before afikia. Baba anasema hata anaenda uliza na wengine, leo unanyewa hii operation unanyewa mnasema kwa nini kwa baba? Ati basi leo unaniambia mama usipo tena unaenda uliza baba wenyewe wanapenda kama bibi ya watu. Mara mama anakuambia mwerodi ashakuyaza. Ndio kunasongea pale banda mabugali. Uko nasongea banda mabugali pale, unamlalisha na mzuri, unamnunulia na masikre, ule ni banda. Mama, kukosa uaminifu, fidelite ndani ya maisha ya couple iko kitu ambayo inatufungia baraka nyingi ndani ya mafamilia zetu.